5 ketheka ni wirigiro bwako nwithirite orina Jumapili enjega na nibwega nonto bogwita na mbere kutugwata mbaru turi Meru TV we ugitwedia nyombe nteto irairi negweta miangatene ya mugongo jwa Amero kuma kireni kirewe na kimonimoni nkwire thank you very much nonto bogwita na mbere kurumirira noto digatire kiri mitandao ya kinade Facebook @Meru TV Kenya kire YouTube @Meru TV Kenya tegita na mbere kumenyethia manto jararuku obrajago kareka kuma Jordan Palace Marimanti narwature Tharaka Nithi County nyumene tukethira turi na gikaro na senator wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya agigutariria mwerekera jwa mugongo mirandi ya witi na mbere kathetuneka mutharaka gukinyithia na gukinyaniria mugaruruku kathetuneka ka Tharaka Nithi mbita wa kabwe mutharimi ngushogirin katho nonto bugita na mbere kurumirira twambiririe na yegi witi na mbere muno gukiria gwa kithomo kathetuneka ka Tharaka Nithi riboti dhurani mwandiki wetu wa nteto Mwendagara wa Igana ikanie mubango jwago keria kithomo county ya Tharaka Nithi muno gicigo mbunge kia Tharaka na ria kiaria senator wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya atariritie mubango jwawe gutigira ati mutharaka mwana mutharaka na kwamukira kithomo kia bata ningi kwagirithia miako ya irasi bia Tharaka Nithi ni riboti ya Ndagara wa Igana. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya no athiete na mbere kwinyiria kuri na bate otirira kithomo muno kuma gicigo munge kia Tharaka arakerio mbite kwithirwa akiuga mana kwithirwa Tharaka Nithi arenjete gukorokera kithomo monkera kagitani gaka mbinge ja cukuru gicigo munge kia Tharaka timba kebura chomba kwithirwa ikithi na mbere kwagithiria kithomo ndi seneta wenu wa Tharaka Nithi nyundo ine kuru bathatu nene kuru bagana ndi na muntu weta wa chuka ya Ng'ombe constituency ndina muntu wetu wa Mumara na nile muntu wetu wa Mutharaka na Mutharaka no rigetie munde gotie cukuru yeta wa Chuka High School Tharaka eno kweyo kwe cukuru yeta wa Meru School Tharaka eno kwe cukuru yeta wa Comboys Tharaka eno ito kwa ne watu na matukuru ma Meru Tharaka eno constituency mudigetia ndo weto ito kwa watu na ana cukuru ile kwa wata ma A kwa wata ma B mudigetia ndo weto na intamari sobi ya kwa munde dese ndo Tharaka Nithi mubango wa kwa kile wantiera keena kana utieni bia ja dikaende nkona ngombe wa libile kalieni tande ukane na wani kiri gakwa ikonkwanga na kongeta dage bachukuru ndo ndiko menya kwamba okana mbao ya chukuru ikiora agakeria manto megio tongoria bwagana gutwika gicigo munge kia Tharaka nombe tagwekera wakira mutongoria gana gutongoria gicigo munge kia Tharaka wakira mutongoria ke mugwetana rekondia gana kuna buraro thiria kariba Tharaka twachoka njero ntajuri andu nwata rutamu tido kenoru modara kende kwa Jesu wali ya kenoru owakinya mutindo kaiteguna kaitandru yumeta gukamura tu njero tira chakariga no to amatana tu akani na mono ya chakariga u Tharaka ya ndiko binge mono ya ndiko Jesu twachoka twana muntu wata wajayo wa Kiondo njawa Kiondo agituka muyumbe ngemu ya tindaga okomeje kutura ndo ngeba tunyame gwe jela njimto wetu njawa Kiondo no watu andekera limo bakera 7 no to jodio bua kuma primary bua mwanga class 7 ndaba mulimu walimu Mutharaka no to batali huko twachoka twaya muntu wetu wakagwema mundu kakwatika gwema oyeto taka gwema jamu wakagwema kagwema ya atoruta Meru County yetiye zeto kama Tharaka Nithi district mbodi gani ndo na choka toneka ya Kondi ya district inta Tharaka Nithi ya qualify gutweka county wala muntu weta wa Muro Muyo kagwema sadira 3 times bila sawa Muro Muyo no wala kamandesa kwa school Tharaka kwa ila murango sorry ndirigana cha murango kwa ya mono lakini kwa ila murango wakili bila sawa murango adhi tambo liko emwe murango watu wakili mugambe bomero togambi biyombi ndirigana we cha murango kwa by the way na tiko ina wako mtukulika na mbele murango anothona na tiake ni ango mosiasa na imo choro kwa modonu aita kulirika na murango ile gombo kwa kunto ndenda kulirika bila sawa ndo weto ele Muro Muyo aya ekila machukuru Monday school wachakacha maingi muno na Muro Muyo no akomana CDF kagitaka Muro Muyo CDF akoma komana mbunge actually mbunge yakomana Kagwema CDF yakomana Kagwema tamu ya mwisho CDF yachoka ya Muyo
Mwila odobwa ruthire acoka rutige gitonga tu ino thaino agura mambazi machukuru buthigiriria andu beto. So sare toyo kwaria na manifesto ya Njero Kiondo ya Jawa Kiondo na manifesto ya Njero Teturi Andu na manifesto ya Kagwema na manifesto ya Muiro na manifesto Jinji buthigiriria andu baba mundu yeye na experience agora ndene kantieno kagitani gwakwa mbite kwithirwa gicokeria antu bake bagiciaca bara kinya bombite kwithirwa bakimunengera riitwa riria mbite kwithirwa rikimwendia kiri antu na yeye kwa mtu akianagua ho yeye gataya icereti ni aramire yeye nkuru tenda timoteni yeye wa umbite wa nkuru yeye nkuru rongia sisa sawa yeye mbio no hata tena mtende kuramba kura no watu ndio luto ndio watu ndio luto ndio watu ndio mtenyanga no watu ndio mwangu ngoke wanjoke no watu ndio mduara no watu ndio Susani no watu ndio kendeke no watu ndio ataya ende wa mtu kwa atai nkuru mweye nkuru ndio tumetozile mote hiza sawa na anto tuela uno ntaiwa ntanda kima ya nkuru no wako wena kima ya nkuru atu wanakegwa na nkuru karande woro miaka magana anto iba dingarirwa kwa bino tu wako ndombera tabagara no ndo wana karande woro miaka magana bodi geretia tomato wanankuru no kere todo moterio tuba komeda kira kaina no mankomeda rungura mutiawe ke igana igenda gweta hata wanankuru no kere todo moterio tuba komeda kira kaina no mankomeda rungura mutiawe ke igana igenda gweta hata utoa tiza sawa ni ndanganire kuambiwa kiao ya moterio sawa tomato igenda gweta hata utoa tiza sawa ni ndanganire kuambiwa kiao ya moterio sawa tomato Eri makomu kwa heshima tafadhali. Kuma gecigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambita ndagara. Waiguna. Mubango jwa empowerment ya kithirikari ni jithirite jogitana mbere ndena ondena guntu jokirigirwa na jokithirika kiri gicigo munge kia Tigania West naria jwa thithirwe ninge besha nyingi igitengero mbethe barani ya biashara na itithia baboda bonda Besha ishe empowerment igiokia mboto kinyangano nene na kurema wikanua gatigati ka ikundi bibia mbethe bia itithia baboda bonda gicigo munge kia Tigania West baba ingi bakelalamika kurema kwa mokira mbesha narua mubunge wa gicigo munge kia Tigania West Daktari John Mutunga Kanywithia agitagarune na atongeria ningetithia baba boda boda gucwa ntaira ya nkujanio nkiroki agika mawirane iguru ya mawirane ikonie witi na mbere bogicigo mbunge ke Mwende Laiboni na ribotie. Nyuma ya nkucanio cia kaita kara yasikoni mbeca cia empowerment cirio changirwa antu ba bikibiki kuma Tigania West. Riu mubunge wa Tigania West Daktari John Mutunga na bwithitie gikaro na atongeria ba ikundi bionthe bia bikibiki kuma gicigo mbunge ki na nikenda kwariria na kwayana mbeca iara ba ikundi kionete ngiri na reyele na mana 5 bagicokia nkatho bunene 102,500 icho twaga ikundi ke ngiri gana reyele na mana 5 nere kiri kundi kenda bila chekichio cha ngiri 14 na mana mwanja chekiliete twaba nenkera o ikundi kikeria kina cheki ya chiringi ngiri 89 na mana 3 nikenda baidira baina 102,500 alafu tukurika kwambe chiwende iro ikundi beta bikale nthimba bithie AGM ya ikundi nonto bara bachame itia lionto ya governing council ya ikundi kana tuwe nira twita general assembly ya boda boda jetia necho ndendi chamani ruari chairman secretary na treasurer kuite gambariu na kubanga mitatara twitite mbere bakara thiki AGM chio babange na tabakombo tumira mbechira general assembly ya ba ideas irabombiga kuthwane kiri investment na ikundi giko kiongwa kikaikira mbechira kikawekeza kulingana na ikundi githe convinced bakwenda kuthithia investment ira tuchoka twatikanithia kiri ikundi bingi bionthe bitigere bi karibu ku makiri kiri Arise and Shine boda boda Tigania West nikenda bakomba kugunika kimandu yake ira kuma ne tutite ambere lakini baraba iko thai
iwo bafaindika. Agita na mbere Mutunga na wetete barabara ira itwikite kinyamara kiria karibatiania akibera mbere mweri twitite yo kinya muthii kethira cie kwambiriria kubwithwa Barabara ira ituchumburite kabisa ni barabara kuma Kirindine gwita Miathene mwanka Mikidori. Kangwenda chokoria thirikari nkatho nontu already barabara ina contractor. Yes. Moment kuira beya wa mandatory tuko 14 be letter of intent alafu achogewe tuko 14 ngecha ku report site bere mwicho yuwa mweri yote tete bakeza baku report site ine na itukura contractor ero barabara aibange yarute ngwa ati kurwama barabara kuma Sentan kunene mwanka Kagaene Meomponi kinyao ni rero contractor na contractor yo tumwira aibange nikenda komba kwiya ambiririe kuthithia barabara kuma Isiolo mwanka wita Muriri kilomita 6 cha mbere ichie contractor kwina kilomita 12 chigewa contractor na kilomita 7 ki barabara yonde negimbe cha kuthithia itukura thirikari bwithia haraka koya na kilomita ira ingitie ara ndikenda at least irinya ringiri guchumbura antu muno especially sana antu bambuda bonda riga itia ya Kandebene ndikomba kuthikwa na yakonia kuito kwa mwitho yo lioto na kieiga forest. That forest has a there is a road reserve within the forest. When the construction starts, the road reserve needs to be clear. KERA, which is the Kenya Rural Roads Authority, and the Kenya Forest Services have been having a consultation. And between the two, they agreed to procure, KERA agreed to procure the trees near the road, on the road reserve. And those trees were procured at a cost of 1.2 million shillings. Those trees have already been felled. And those trees the trees have been taken so that the road can be done. I have seen a lot of misinformation that the trees are being harvested, the forest is being cleared. There has not been any public participation on the clearing of the forest. I'm talking about the forest resources belonging at the road reserve, which therefore belong to KERA. And the KERA has paid the Kenya Forest Services these resources. We did not need public participation. Public participation concerns the issue, the use of resources that concern the people. These are resources at the road reserve. So whoever is shouting about public participation is out of order and does not have any information, does not understand how these things work. So that misinformation needs to be cleared. Therefore, have any information, does not understand how these things work. So that misinformation needs to be cleared. The forest resources that are being cleared are the ones on the road reserve, and it is KERA which is doing its work in consultation with the Kenya Forest Services. Kiripotera Meru TV kumatigania West Mbeta wa Mwende Walaiboni. Siasa cia mugongo ni kujukia mukodo jonge itiere ntuko inkai kana runguru miaka ele kidunano kenene ntangurutana gisiasa 2027 bima begi siasa biki bangania kiode yagi siasa nabo baki bangania guitonya kirengurumani nene ya 2027 atongeria ba matora gishikumbunge kia South Imenti bagishumeria kuruta mwerekera jwao ikoni siasa 2027 bakiwata mbaru Kadara kirigiti kia mujumbe wa South Imenti ningi bakioneka kuwata mbaru Peter Munya oremo tongeri wa kiama kia PNU. Chama yetu kuna Meru iko kubwa zaidi chama zingine zote ni chama ya PNU. Ngoja nani? Tonto kiama kiu kitonge tene muntu o munene sana wale governor wale assistant minister wale minister nenda kwa deputy president. Note in power and the way ambwere within to jamba in the foot it has a channel nangava na Munya ena channel hii njega ya kuiradia ena kiama national adruk muntu domete iwa experience ya thirikari kwa muntu omba kustia mbere amiru pake mbere bwega ana nekia to minkaromba na beto bondi bete bajukie kura bajukie utethirikari tukenga na ibanga na weribo maiga tukaminga njire kura ana ibajukie kura na imberete buru karogita mwana bonetete ogera maiga kairi ntuko ya kugera maiga ore na kura agetojokie ore na ibanda agetojokie nonto kura iji igakuruka risasi ira bawite antu bagite ate ingi uteke ntuko gitate tutethia thirikari ikwithira yara ya haki bangi na iko mai society katu ya to aikira foundation the existing foundation we build on it tote yako momora
Mutongeria umwe twakumumura no akuya wakira musingira ekiro MB no unge no tukwiba bareo mbere na kwiba bareo mbere ndeta entia nairo na antu bayaka nairo bayaka on top of musingiro itere atia aite kutharia atia NHIF tinja katwe na sha chifu chiwi nini riu makosa yako ro eki NHIF imbi ati wamba buryo tukethirwo wamba marandufu ikatharue kathangalanu kende itare kuthangala vile birio biweta atia bikuiwa Kibake atia foundation inji akire education elimu na kitha kwe bingi kibake athika nairwa kwe bingi na isaidi te kithomo na infrastructure ethere economy ikuami akwamura banki che anture na to ambiria kuona banki na to tents na anture ni banki che ire na banki ga che ingi achitete utukurika na che inga yeta Pare turu kinyara economy ete kithira anto bank ya ikuinga na rural areas kiondo ithamete jitete Nairobi. Onto thirikari no bwe kari nende thai ari niwe kuromba maloni. Kwethira bank ite anto mbecha bank achite kwa thirikari mbi mbecha. Treasury bills na treasury boards che very expensive bank ya karande bukamika bwata letha bwake untu bwena kare mbecha kirembi ke thirikari. Kamukono kara kama zinani weka akaloni cia na kwa chumbura nako weka oreke ikutaito nini na thirikari ri kuromba guarantee mbeche cheritwa kire private sector na mbeche iburi kwithira ire chechoka kirembi ke thirikari yani we kuromba saidi bas economy ekwa au ni oto eterete thai na ibo ntukuona kwina thina ni economy ekwa au ni oto eterete thai na ibo ntukuona kwina thina nyingi wantu batikuelewa kuona biashara ikithira waita banki no kero 20% kinyo kithilunka na kuthiria meri tandatu kinenkerwa no mpi kithoka nenkerwa shinda ikaingia wakati huo. Sasa hiyo shinda lazima turudishe, lazima tu correct hiyo mashinda tuweze kuenda mbele. Nawe mukuru kumenyekana ya Ibrahim Meriti nashithirite acheke agikundura mpio ni akuru banjori ncheke nyuma yawe kwithira ari na nkujanio cia mugunda agitirimana nwe ari mukawene agikunda muthumba jochai na rakuru banjori ncheke bamwekere bitanone na kwambiriria kumutharikira untubo tigite atongere ba makanisa mwirio jo igembe bakiroria mata akiaria askofu Julius Gitare na menetekera kuga ni mutugo jo akoro banjori ncheke kwambiriria gutumira sheria giutati na mawatho ya kindegoro kana katiba ya Kenya kutharikira mtu atithingarite mawatho akuringana na ikongolo bya mawatho. Riboti ya Mokirio Nkunja. Ibrahim Meriti kuma na thononete mpanga mbute kuma kiria kurubanjuri banyumba intune irere natho ani nyuma yawe kuwatwa irore ambare munda rirabathitanganite araha watiro na kutheko maru hamwe na njarani ya kurubanjuri na riu ende ari mushirika wa kanisa ya Jerusalem Gospel Church ya Bishop Julius Gitare ende Bishop no yeteta alira kwithira kimuria kuma kiria kurubanjuri araringira riboti kituoneke polisi na kumera na wita kuria mushirika oke kire nyumba ya njori na arakutheki araethirite ingeli ni akurubele na mukuru umwe aketanileswa na kesi ya munda kenda bamweterete mathayara ya kuurwa ya kinya ne ya kuwacha mporo ya kathati na ndanje alikuwa anachunga hapa ndio mnachunga okay nachunga funguo na huyo ndio anafunguo simama ukwenda kwa Mungu hakuna riu bakielesithia rono ru burakuwati na wikiro mikanda indi ni bawite ontubo akuru babanjuri bakwethia ni kiuta sina watho kuma zaire ndaike 10 irio bambwatire ndi kwa nazani kiunya sai nirende banzekere ndi boeterete nazanjuira beja batuzekaniria pasta yetere no ntuna pasta na urekeye totiana no imbitire pasta ndo muningi azumuri bokuzola sizimu tukiara sia pasta bambira ire ndi turukinya ire bambire ke yenyawe ayingilo kura kenda urirwa kuinya ndingire thimo ambira akoro banjori baunthekira akwa nathani intore kenda mbona nyata theka thekwa
ndeta ndethe abang'ang'ene nwe bakindanite nwe bakenda omucuna thimu yambo yere ndabera lukilia ni thimu yambo ye thimu muntu wita Jakubu na wire thekeni kinyo ndaborika nkothekwa kande mborika na kande ng'ombe iro ria akwena muturo ya suma yani mote ya suma iso yo andingire na sokoro ankunguruene ao aro ndingawa kinya oe to akotheka ndamwera potendeka kankeya kethe ka bondekere ko ba wata muntu bamutheka uko na theki moko na mauru nagarito iratu ukathekwa moko na mauru na mongo ukathekwa je mongo ukambiria kuurwa rira ndingire chama ni thimu ndamwera bowe ambari uri kari na nukumenya ambire kinya ni tweya turanirwe na tuthekanirwe ibe bitumire twita kwa polisi twata twaringa report na tukuyania polisi netha ura muntu wetu na tukwenda kwira kathera njuri ni kwaluka kuringana na tongeria babari kuo nontu njuri ureri tibweri kithiamba ni ria taito na taito ni landi ithiata ni na muntu akuyukwa kuurwa kana ikenda acha ina munda na kithaka ontu akuurwa na akaurwa na akathekwa moko na mauru iti koti ya kuthekana lakini baimethia koti na riu kiriambariria munda ni ambare kinyite kinya kiri land araba kwa ni baiwatirite taito yo na ni thananitwe na ende kinya rirakorwo baba njuri bandikora barwa ni sibu batirimana kenda baraniria akorwo baba njuri batiwitikirio kolomanthe na kwaraniria ndetire jaugumire kwa sifu ambira imbite bonge ni namba ambira namba ndikire barwa ambite mboye sabea ba kolele munda yukenda twazura no suyuri ya yuma ko nyuma kwa njuri ya kwa ambira kwa njuri no tuyo ndazitangi ni mamo ende ba na obe ya kwa tika no kabo yo lonkia na yo ambiri rengi wa rengi myakele nibo o inkiwa no to ni akoro nte ba ke la nyambita ko zitanga no to munda yuri ruwa yinya na taito yo te amba irwa o kwa tuikende nabo bati kwenda yitirwa ao irio bambire weta konia munda ko kareto otesu yo akuyu yo na manto ya ite kwa sifu gweta kwa sifu na mbori na ta pasta okwenda ndamwe manto ya kan kwenda yathirwa kithirikare nonto imunda yo na taito na arandingia mbori no kumane na manto yo ya munda ndamwe kaya ya musiriko kwa irora mbere batu tonjori toteja na munda tokoja na riu kiri Bishop Gitare na muthuro yo munene ukonia kurubaba njuri Jumatatu tugetha twineka ugiki nene kia wachungaji kenda tumba kuona ni ate manto yayo ita na tumba kuthiatira sheria nonto chama ni oka nkuromba kathera chama ni baku bakathuke njuri buru nonto batamaya mbeza kithira manto ye kwa landi na landi ni oye na taito ni baku baka kithira manto ye kwa landi na landi ni oye na taito ni oyuwa manto fegi na yate fegi ina njuri ye kumera ukendetheka muntu ne mutheka ne muura Kiripotera Meru TV kumana Thwaigembe North Beta Mukiri Onkonja na tungiria ni bethirite bakiruta moni jao ikonie mwerekera jo mugongo ndegoro ya Kenya ntukuinkai agicumiria wari rais wa bana wa ndegoro ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta kumeneria kirauga ni mpangaratano yogi makandi ya sha ninge kuthuranga ikutho tungiria bwa rais William Samoei Ruto na ndi seneta wa Meru Kadhuri Muronge na acumiritie kuthetera thirikari ya Kenya Kwanza ya rais William Samoei Ruto akiuga nkathithia mawirane yakahingwa nkerukia gitana mbere kushindikithia kiri Ameru ikonie kwewa giti kia ngabana kiri ngurumanio nene ya gisiasa 2027 mwende olaiboni na ribotie akiariria kariba kwa ng'ang'a wa ndini ya Kisima Bore seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi na berete abakinyithiria mathina jaria barumirite kiri rais William Ruto untu akuari na wiregero rais akaingia mathina ya yonthe Ibokwenda roje itwaringire kura cha thirikari nene 2022 na ntoreje uте muntu oringira Raila Odinga kura aja twita twaringire teruto twaringire kura ibokwenda Ruto atuteithie ke communities into twira tugura cha national government ibokwenda tutete thaya karerete gete so mwanka oni mikie manto dra jo ndabo kumbira ke rais
ulio kwathana na Arua Dr. William Samoei Dr. William Samoei nwe rais wetu na thina chetu mwanka rĩrĩa tamu yawe kathira no abati atuthikira akiaria na rombete akariba kontuko kwetana mbere kuwata thirikari yembaru nikenda baritirwa ngui bado turuga atire turantu bamiru turiuga itukwenda kindike tugwatana na William Ruto nikenda bombo tukurithia au twitite mbere gana toto kuga ndatuicho ndatukwaria turenda twaita gwikenda twitata muingana ikanjare gwiguru kila mtu mkono juu ageta mbere Kathuri Murungi na nywirite kamwana kurwira gitika ngavana kaunti ya Meru akiwari na bira bionthe bikwendekana kurombetiki antu betu bukaigwa gwa bwena Kathuri Murungi bukaigwa gwa na ngeja kaire ambone baraba kugo boru ya gavana basi onde tayari niko tayari kuwafanyia kazi na Kathuri bomanya thina ndi mtu mpole lakini uthikaira na kamuto gako ikanyira lakini kaire akirie nyingi sana ya kubusukuma nditeta South Imenti miaka 10 ndaita na ande after miaka 10 South Imenti na ande ndi senator wenu wa Meru na ande gweta bona muntu uri okombo control senate ya Kenya Kathuri Murungi ari deputy speaker ibo kuwanda toyo na ande kinya watu kwa experience ye kwenda kale abo kwenda experience nge angaba na nguruke yo kurege kwenda nge angaba na nguruke yo kurege kwenda Kathuri yarite yakahita karako guna timu ya Kuntuku na neti ya mubira no ntubo kwithiri batesekete kahita kanene nkiripotera Meru TV kuma Kisima Bore mbeta wa Mwende Walaiboni ni riboti kaithira itumilekelia era tukubanganiritie akiri metha ya Meru TV mbita wa Kabwe Mutharimi ngushugiri nkatosha mwanya no ndubugite na mbere kurumirira we witwedie nyombe nteto irairi na igweta miangatine mugongo jwa Meru kumakirini kirwe na kimoni thank you very much ogolelo gweta na mbere gututhingatira kiri mitandao ya kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya ningi ndina kugirwa guko nene ngi kuririkania narwa iri Jumapili ya tariki 24 mweri jwa kenda 2025 tore ya Jordan Palace Marimanti naria kiri mubango jwa rumuri rwa siasa ureteri ni Jerry Wachope gikaro imwe kwa imwe na seneta wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya ni masaa ya jioni kuambiriria thaigiri cia ogoro ugakurukirwa ira muturi ira mushore kenda nawe uikwa rwaria rwa bata kiri gikaro kia imwe kwa imwe kuma Jordan Palace Marimanti ni kiri mubango jwa rumuri rwa siasa ingwendere ntuko injega